sesime lapha ke emhlonishwa engakawathinta amanzi nomhlonishwa uNkulunkulu isiko ke lithe ngoba nize lapha phela senizoyo bonana nasilo senisuka lapha isuka la kwaZulu ke akukho umuntu ofakwe la ubulawe nje imbuzi kwathathwa inyongo kwathiwa co emanzini nobabili ke neniphathe imbali inomhlambuluka lapha bese ke yisiko ukuze ningahambi nomnyama nihambe nokukhanya ngonyama nicelela ukukhanya noma senisuka la hlonishwa mangami uyazazi ke la sokugela ku siyabonga siyesula nje In this province, Mr. Begimtolo, who is in fact besithanda ukuthi sihloniphe usuku esikona ngishaya ngicela uhlale phansi besithanda uzothula isimo abamakhosi labo abathi isilo ngeke sifuse balwa netshe silo nalabo abangayihloniphi inqumo zesilo uma isilo sesiphumile bavimba ulwandle ngezandla kuzenge mbuku esuthi kwele phezulu kwethu kuzenge mbuku
umsindo wayo lapho manje yathi ukhokho wayo wayengabhatile la ngoba wayesabisindu wakwabo egazini ezembeni abakafesha inhlanga amathumbu ngizulu wayebhatile ngiyacela ukuba ushilo lo ngidala imdala ngakasebenzela amashumi amahlanu eminyaka eminyaka emibili namhlanje ubani ofanele ngamhlanje ubani ofanele anganazike khona yikho-ke kuzodala kuthu kusegazini lapho umfegonya wakho sileekhomu yahlangana komuntu kuyigazi kuyise wena wanjoni yizo lezi ndaba yahlukekela kuzo ngiyafisa ukuthi uqondisa naqondisa ukumbamba ngathi asho kundunankulu wesifunda nomsadi ukuthi ingonyama ike yakhothama lena ekhona usanketeza umsindo wayo manje yathi ukhokho wayo wayengabhatile la ngoba wayesemzini wakwabo egazini ezembeni abakafesha inhlanga amathumbu ngizulu wayebhatile kwaphela ngiyacela ngoba ushilo lobo ngidala amakhosi ngonyama iyosibekezelela ngoba ngimdala ngakasebenzele amashumi amahlanu eminyaka neminyaka emibili namhlanje ubani ofanele namhlanje ubani ofanele angangasiki khona yikho-ke kuzodala kuthu usegazini la umfengonyama wakho sibekhona ekhomuntu yahlala lapha komuntu kuyigazi kuyize wena wanjoni wena wanjoni wena wanjoni wena wanjoni Shalo yazi manginendlela awuyireport lento kuyiprovince ukuthi ena sesibulewe induku isisibulele inkatha ngenduku lapho kwaceza ama-complete amaningi nawo ka-10 asefile induku nawo ka-13 asefile induku asesibhedlela kumanje silande wona cishe ayatishwa lapha esibhedlela awuyireport kuyiprovince sihlalo le ndaba le amaphoyisa lapho kwaceza masikhuluma nawo athi kusalindeleke ukuba kuphume istatement esivela kuhulumeni emva kwalesenzo esenzeke kundunankulu kanye nesilo sakwaZulu kuphume